beauty salon, hotel, fast food, restaurant, gym and fitness, lifestyle and fashion store, cosmetic product na singbadasu India Health Card ki membership oibiba mioi khudingna 10 to 30% ki discount fangba yai. Masida sunatana health insurance, medical checkup package, medical tourism, medical loan facility, online doctor consultation na singbadasu 10 to 30% ki khudong chaba India Health Card holder singda bizari. Kanabasing asi launabagidamag ngasima Google Play Store da sangbiduna India Health Card app download tawbiu amadi membership enroll tawbiu. Download India Health Card app today. Please share. Sur Hospital Khangabo Khwang naba yangle naba chikpa saru tang chikpa joint pain singli nauri sonba hariba naba singa si lebiragadi orthopedic doctor tanabi hariba doctor asi nomaizing khuding maki oina Sur Hospital Khangabo ta khudong chaba fangbigani ayuk ki pung 10 makhai digina nungthel ki pung 2 fawbada hariba doctor asi Sur Hospital da fangbigani akopa marol khangbi ningbu singa 9362 655 350 हरिबा नंबर से कॉल तौबीदुना खंगबीबा यागनी थागतपा फोंदोक्सरी थोक्सो ममांग लेकायदा लैबा थौदा मनाव लैमा हारिबा मियोय असिगी चही कुनगा हुमदोयरोम खुद खोंग सगन अमदि ख्वांगदा मफम सलाय खंगदना चिकपा नाबा तौरंबा अदो खांगाबोक पाथ्रे खा कुंदोंदा लैबा ओजा माइबा थोक्सोम याइशा ओजा असिना लायें बिबदगी फरे मसिगिदमक ओजाबु हानिंगाय लैतना थागतपा फोंदोक्सरीबा थौदाम मनाव लैमा थोक्सोम ममांग लेकाय खनाबियु तानाबियु खांगाबोक पाथ्रे खा कुंदोंदा लैबा ओजा माइबा थोक्सोम याइशा कॉन्टैक्ट नंबर पिजरी 7628965816 अमुक्तंगा 7628965816 नुंगाइरबा पाउजेल नोंमदा पुंग खरदंग सिजनबियु बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड अमदी बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड लोइनना बायोमेट्रिक ब्रेसलेट हारिबा पोलम सिंग असि सिजनबना अखोइगी हक्सांगदगी अनाबा चहुम हेनबदगी ngakthokpada natana phali anaba kharagi maming singdi diabetes heart attack thyroid cholesterol high and low bp varicose veins piles urinary disease joint pain back pain control obesity cancer paralysis brain tumor body swelling menstrual disorder eye problem snoring skin disease anti-aging asthma tooth bleeding bone fracture hair falls tip slip hariba makhal kya gi anaba sing phan bangami hariba polamasi amutang sijinabiduna yengbiu adongi firep amana adongi punsida ahongba kaya purakani akupa marol gi damak mobile number 9422826405 loinana 8806602772 Sijinabiu Biomagnetic Mattress Pad Amadi Biomagnetic Water Energy Pad Loinana Biomagnetic Bracelet Adom gidama kari plan tawbagi Adom na naragelakpada adom kanana laing bigador Adu harabadi ngasi mak adom gidama laing na nabhonabiyo Adom gi sahi matang matungina adom na sahi amagi manungda sugnatangi amuk haktang thibigadaba adom na gari accident torku matamda asangba lupa lakh manga irai laina adom na insurance yaurabadi puthokadoriba adom gi imung manunga punna adom na yaurabadi adom gi imung manungi accident torku matamda yamlaba sempam sing adu puthokhigadoriba adorabadi tambangam de miyoi bagi laibakti khudong thiba tholokku matamda kanana laing bigan kanana ekhoi gi demo paisa puthokbigan adorabadi adom na soidana maki insurance yaubiyo akupa marol gi dama 9077282001 Diamond gi number asida WhatsApp natraga message ta text tawbiro aikoina soidana maki call back tawjaragan loinana miyaw gi damak khwaidi gi phaba offer amadi ngasi natraga hayeng phawbadi yaubirabadi adongi khudong chaba kharasu bijani health insurance yaubiro
ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯅ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯐꯁꯄꯥ ꯂꯧꯊꯣꯛꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔꯤꯡ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯗꯤꯁꯅꯦꯜ ꯆꯤꯞ ꯏꯟꯖꯤꯅꯤꯌꯔ ꯍꯥꯏꯀꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯥꯏꯊꯤꯕꯤ ꯂꯧꯀꯣꯟꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇ ꯆꯠꯊꯔꯛꯈꯤꯕ ꯕꯟ ꯄꯨꯡ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯇꯝꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯔꯛꯂꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯔꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯗ ꯀꯥꯏꯍꯟꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯅꯥꯇꯣꯝꯕꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯙꯅꯕꯤꯔ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ DMUꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯕꯣꯏꯀꯣꯠ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯣꯠꯀꯤ ꯃꯃꯜ ꯇꯥꯎ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯃꯄꯨ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯜꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯄꯦꯄꯔ ꯔꯤꯗꯤꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯄꯨꯁꯄꯥꯔꯥꯅꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤ ꯁꯖꯤꯕꯨꯒꯤ 8ꯅꯤ ꯄꯥꯟꯕ ꯏꯪ 2022 ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 10 ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯡ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ ꯃꯁꯛ ꯇꯥꯛꯂꯤꯕ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯦꯡꯂꯕ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜꯗꯅ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯗꯅ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯛꯇ ꯂꯤꯆꯠ ꯆꯠꯄꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯏꯪ 1998ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 5ꯁꯨꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯦꯝꯁꯀꯤꯗꯃꯛ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯈꯤꯕ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯇꯧꯐꯝ ꯄ꯭ꯔꯦꯛꯇꯤꯁ ꯇꯧꯐꯝ ꯑꯣꯏꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯩꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯗꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯅꯣꯡꯃ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯉꯝ ꯑꯊꯧ ꯃꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯌꯀꯥꯕꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯨꯔꯛꯂꯒ ꯂꯝꯆꯠ ꯅꯥꯏꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯆꯠꯊꯕ ꯎꯔꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯆꯦꯛꯄꯟꯅ ꯄꯨꯡꯀꯣꯏ ꯀꯣꯏꯅ ꯈꯥꯖꯤꯜꯂꯒꯁꯨ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝꯅ ꯆꯦꯛꯄꯟ ꯀꯥꯈꯠꯂꯒ ꯒꯦꯠ ꯀꯥꯔꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯆꯦꯛꯄꯟꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕꯗ ꯂꯤꯠꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯅꯤꯡ ꯇꯝꯅ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯪꯂꯒ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯆꯥꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯏ ꯀꯥꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯁꯤꯜꯂꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯌꯨꯠ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁ ꯑꯦꯟড ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅꯃꯛꯀꯤꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯌꯨꯛ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯊꯤꯗꯅ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯗ IRBꯒꯤ ꯃꯍꯤꯂꯥ ꯕꯇꯥꯂꯤꯌꯟ ꯑꯃ ꯑꯃꯁꯨꯡ 2nd IRBꯒꯤ ꯔꯤꯌꯔ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯈꯨꯃꯟ ꯂꯝꯄꯥꯛ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯉꯥꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯁꯤꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯕꯅꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯒ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯗ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ Second IRBꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗ ꯄꯣꯁꯇꯤꯡ ꯇꯥꯕ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯑꯃꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯛꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯒ ꯒꯦꯠ ꯂꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕ ꯂꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯕꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ
पाक चावबा मफम ओइबनिना काचिन अमदा नत्रगा मी चिकपा मफम अमदा मखोइना तौनिंग बतवी पर्सनल असना मखाताना फोंदोखिबदा नुमित खरनी गी ममांगदगी होना महिला बटालियन गी नुपी पर्सनल सिंग अमसोंग आईआरबी गी नुपा पर्सनल सिंगा पुल्लगा कॉम्प्लेक्स असिगी मनुंग अमसोंग मपांदा यामना तोइना फिस्किंग चेकिंग तौबा हौरे नुमिदांगी मतमदा क्लास 8 खक तमलिबा महिरोई फौबा मयई काबा ड्रग चारगा मनुंगदा तादुना लैरंबगी थौदोक कया मरुम थोकले मखोई फारगा निंगथीना वारक वातेमदुना ममा मपासिंग कौरगा सिनखिबसु लैख्रे ख्वादगी हेना नुंगनांगनिंगाई ओइबा अमदी लेबाकी ममिंग लैरबा मियोई क्याना टिंटेड ग्लास हापा अतांगबा मखलगी कार सिंगदा लाकलगा मफम असिदा पार्टी तौबा नुपी अंगांग पुसिलकपगी थौदोक कया असि तोइना थोकले मखोइबु थिंगनबा पांबै अमा फावबा लैते नौना यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की पोर्टफोलियो पुख्रबा गोबिदास कोंथौजम ngarang खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फिबम यंगसिनबा लाखी मिनिस्टर असिदसु कॉम्प्लेक्स मनुंगदा थोकलिबा वाथोक लाथोकसिंगी मतंगदा पर्सनल सिंगना पाउदम की महाकनसु पर्सनल सिंगना लौरिबा थौदांग सिंग अदुबु थागतपा फोंदोकलमखी हाइदि तंपाकी पुलिस स्टेशन मापन कोनबा मफम सिंगदगी अफस्पा लौथोकखिबगुमना लेमहौरिबा डिस्ट्रिक्ट सिंगदगी सु लौथोकनबा होनगनी हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइख्रे बीजेपी खुंद्राकपम मंडल अमसुंग पीस एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटिंग कमिटी PDCC ना सिंधुना इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा युमनाम खुनौगे लाइनिंग थौ पुथीबा लंपाकता पांगथोखिबा तरामना ओकपगे थौरम अमगा मरी लेनना चीफ मिनिस्टर एन बिरेना हाइ तंपाकी मफम अयाबदगी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक लौथोरकपा असि बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंगना लमदम असि नुंसी हाइबसी ताकले हंदक पुलिस स्टेशन मापन कोनबा मफमदगी एक असिबु लौथोरकपा असिगी निमित मरीनी मंगानी की ममांगदा वहाई खरा हंगलंबा नतना हाना मांगजौनना खंगहलखिबा लैखिदे अमित शाहना लमदम असिगिदमक खल्लगा तौरकलिबा थबक असि तरामना ओकफम थोई लेमहौरिबा चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदगिसु अफस्फा लौथोकनबा होनगनी अदुबो चिंगी मफम सिंगदा खुलाई पाइरगा लैरिबा सिंग असिना मसिदा अपनबा ओदिबनी पुमनमा असि पॉलिटिकल की डायलॉग तौनदुना वारोय सिन पुरकननबा होनमिनसे लेंगाकी लम अमदी वेटलैंड एरिया सिंगदा कनागुंबा अमतना लम खोपजिंदुना लैबा यारोय याइथिबी लौखोनगी लौफम सिंग असि कंपेसेशन पीदुना लोइख्रबने लेंगाकी लम ओइख्रबा असिदा लम खोपजिलकपसिंग तकथोकपा हाइबसी मसाना ताबने लेंगाकी लम फॉरेस्ट एरिया सिंग अमदी वेटलैंड एरिया सिंगदा खोपजिंदुना लैरिबसिंग अथुबा मतमदा हंदोकपियु लेंगांगना तकथोरकपा मतमदा कनागुंबा अमतगी वा तारोय खुंद्राकपम एसीगी मरुइबा लंबी सिंग लेंगाकना पाइखतकदोरिबा लंबी पाकथोकपगी प्रोग्राम दा याउननबा होनगनी लमदम असिदा लैरिबा युमथोंग लाख मरी मखाइरोमगी मियोय अममम थबक पीननबा होनगनी करप्शन मरु फंगना मुथननबगीदमक मियाम पुना होनमिनसी लाकदोरिबा म्युनिसिपल एडीसी अमदी पंचायत मिखलदा सेल लौदना मतिक चाबा मिहुत थागतछि मिरेप ओरिबसिंगना सेल तिंगहलिबा मखै मिखलदा सेल लौरिबा मखै मणिपुर कैदौनुंगदा चौखटपा ngamloi हाइखि थौरम अदुदा खुराई एसीगे MLA लैसांगथेम सुसिंद्रो PDCC की प्रेसिडेंट कोंथौजम जॉय मितै अमदी लाइनिंगथौ पुथीबा सेवा कमिटी की प्रेसिडेंट निंगथौजम केरानीना अखनबा मिथुंग अमदी बीजेपी खुंद्राकपा मंडल की प्रेसिडेंट मोरांगथेम देवरतन मैतैना थौरम मपु ओइदुना सरुक याखि पौना कैथेल की उषा सिनेमा हॉल मनाक्ता हांगबा राज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मपु बीडीएफ पर्सनल अमना थांगना थिल्लगा हाटननबा होटनबदा लैथोक हौबदगी पाम्बोमदा खितंग सोहौरे थांग थिल्लिबा बीडीएफ पर्सनल असि मियामना फारगा फुरबा मतुंग पुलिसदा सिनखरे हाइरि थौदोक असि ngarang nungthil pung 3:35 rom taba matamda thokibani राज इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की मपु असिगी ममिंगना राजेंद्र प्रसाद सही 58 अपोकपा मंगल प्रसाद कवि टेलीपति दगिनी हाइदे महाकपो हाटननबा होटनरमलिबा बीडीएफ पर्सनल असिगी ममिंगना MD आसिफ खान सही 19 अपोकपा MD अब्दुल गानी कवि खेत्री चांदम लैकाई दगिनी महाक रिजर्व लाइन दा लैबने
ngarang nuthilgi pungpham aduda Rajendra pawasi makhatana pijari. Rajendra Prasad mahakki dukanda dukan phamba yauba angang ama dukan manungda phamlaga leiringaida MD Asif Khan hariba mioi asina chena yomlaga purakpa thang ama lauthoraklaga karimata haidana thilakpada Rajendra Prasad leithok hobadagi oi thangba pambomda khitang khetlaga sokhi thangna thimlaba matung MD Asif Khan hariba mioi chenna bohnabada mafam aduda leiba miyamna pharaga phuraba matung city police station gi timda sinakre. Rajendra Prasad na phongdorakpagi matung ina mahakpu hanna bohnaramliba mioi asi kanano masak khangde mamangda mahakka nungaina khidaba amatasu leite haina phongdorakle. DM University ki makhada lairiba college singda PG tamliba mahiroi singi third semester gi exam offline da pangthokpa yaroi haina University asigi A block mahiroi singna solon sinkre loinana University asigi thabak thoram pumnamak boycott tawkre. Ngarang numiyungba matung pung 12 makhairom tarakpada University asigi makhada lairiba college sing haibadi DM Science, DM Arts, DM Commerce, GP College amadi LMS Law College ki yamlaba mahiroi kyana DM Arts campus ki manungda lairiba BC gi office tamna thomjin khi second Saturday oiba maramna office thong londuna lairamba thengna khi khoisaunaraba mahiroi singna office adu makhoina su solon sinbaga loinana plaguard kya marum su napsilam khi hairi. Handa India ki Home Minister Amit Shah na awang no poki state nipan da Hindi bu compulsory subject ama oina class 10 fauba tamhanana bu wafam phongdorak liba asigi matangda state lenga kyoiba chap java firep ama miyam khangna lauthokpham thoi haina political analyst lehauk thabam Sarasandra Saramana phongdokre. India ki oina masagi oiba mayek leijaba lon asi masing yamde asiguma lon ngang liba mioi singna masagi mayek Sizinage haiba matamda thingpham thokte miyamna yamna pak sanangang nariba Hindi haiba lon asi masagi mayek leijadaba lon ama oibana Devanagari mayek sizinari bani hairi. Amaromda One Nation One Language ki thawong ama oina Hindi lon asibu leibak asida paktaknana chapmanana sizinahanana ba mawongda handak central government na satharakliba thawong asina leiba asigi apunbagi saktamda kaitharaknana bagi masak oigani haina Manipur University gi Manipuri Department da Assistant Professor oriba Naurem Sanatombana su phongdorakle. India asi tongan ba phurup kanglup kayana khundaba chaurakna lon Lising amaga chatruki mathakta leibak amani asigumba khetnaba kaya asina hena masak thokpa leibak ama ohinana bagidamak unity in diversity haiba haina phauba saithanari bani hairi. Amaromda handak Union Home Minister Amit Shah na India ki awang numpok state nipan da Hindi lonbu compulsory subject ama oina class 10 fauba tamgadabani haina phongdok liba wafam asi democracy da chatnadaba thawong amani haina social scientist Dr. Dhanabir Laisrom nasu phongdokre. India si multi language society ama oibata natana regionalism gi wakhal yamna chawna chenba lamdam amani asigumba lamdam asida lon amabu namduna Pauna lon oinana bohanabasi mahiroi singda namduna tamhanba haibasi yamna maram sade loinana democracy gi masat nate hairi. Taramari Suba Manipur State Film Award ngarang Palace Compound da laiba Manipur State Film Development Society gi auditorium da Manipur gi Governor Laganishana lanthokre. Tharomasida feature film amadi non feature film gi tongan ba category da makok mathang takraba singda manasing lanthokhi.
Dr. Burjesuri Maibamna puthokpa amadi Divendra Thiamna direction piba ayekpa singi pukaida West Nan feature film gi mana lanthokhi. Film Division Mumbai na puthokpa amadi Haubam Paban Kumar na direction piba Pabung Shyam West biographical film Susila Leima Konjengbam na puthokpa amadi Ratan Saikhom na direction piba Real Brasna West film on social issue Haubam Paban Kumar na direction piba Pabung Shyam na West direction gi mana ayekpa singi pukai gi S Akabi amadi RK Chinglen Sanana West music direction gi mana amadi film asimaki NG Joy Shrina West voice offer narration gi mana phangki. West feature film da Singsubam Sital amasung Romi Maitaina puthokpa amadi Mayang Lambam Romi Maitaina direction oiba aikhoi gi yumda pikhi. West direction da Loidang Phigi director Bobby Hobam da West art direction da Loidang Phigi Ade Yengkhom amadi aikhoi gi yumgi Konjengbam Demba Maitai West actor Nupa Nungsi Lottery Fauregi Ningthaujam Silhaiba amadi apaiba lechingi Vises Huirem transgender nupida Nungsi Kaithelgi and Viju Pawasi Makhata na pijari. Best Supporting Actor Nupata Nungalamdai Sida Filangi Boni Sharma Madi PTO Liklam Tungilakhogi Khetrimeyum Dumga Nupida Mit Yengi Wangmadasugi Singtham Sarmila West Style Artist da Ikhogi Yumgi Piyorjit Ningthaujam West Music Direction da Aron Bawari gi Nanau Sagolmang Amadi Special Jury Award da Hills One Valley da Haubam Paban Kumar Director amadi 4/11 film gi Leihau Thabam KK Sharma actor natakhi loinana filmmaker Laimayum Bangka Saramadasu Lifetime Achievement Award khusinakhe. Thorom asiga mari leinana Manipur gi Governor Lagani Sana Phongdokhibada Manipur State Film Award asi National Film Award kumna film gi lamda state asigi khwadigi chawpa award ne. Award asi film industry tawriba miyoi singbu pungning thogatpo oina pibane. Film haibasi khwadigi chawba medium ama oina lawduna film tawriba singna lamdam asigi tongan ba ina khulaba culture gi mami taba film sing puthok haninge masina Manipur gi culture bu yokhatpa amadi ngaktuna thambada natana malemda sakhangbadasu mateng oigadoribane. Loinana film tawribasingna Manipur gi pak chawraba amadi sauthok chaningai oraba puwari gi lamdasu khut thahaningi masina medium asigi khuthangda miyamna sakhangna khidraba lamdam asigi athauba athaubi singbu malemna khanganba ngamgadoribani hairi. Cinema haibasi karigumba paujel khara miyamda yohonbagi khwadigi matik mayai leiba khulaini film na piriba paujel amasung wakhalon sing miyamna irai laina khangba ngami maram aduna leibak amagi puwari bu film gi khuthangda miyamna khangba ngamgadoribani hainasu makhatana phongdokhe. State asigi khwadigi wangba wayel sang ama oibadagi logi mateng lawduna achumba wayel chathabinanaba wakanarakpadagi High Court of Manipurna wakat sing lokhalaga trial chathaduna pirakpa judgment amasung order direction bu wakat sing aduga mari leinaba Manipur government ki official singna hek thawoidaba amasung indabagi mathakta kotna tawba yade haiba wafam sing hekta tawsinbagi thawong makhatana chatharakbagi manung channa court asida file tawrakhiba contempt case civil amagi wayalda High Court of Manipurna Manipur government ki Manipur State Rural Roads Development Agency MSRRDA gi Rural Engineering Department RED gi hanagi chief engineer oiramba miyoi ama yauna RED asigi additional chief engineer bu kota laknana ba khangan kibaga loinana makhoi ani da pigadaba quantum of punishment gi argument chathanana ba matam lepkhre. High Court of Manipur da laknana ba khangan kiba MSRRDA gi RED gi hanagi chief engineer asigi maming thoksom
Nandakishore kawi aduga additional chief engineer asigi mamingna Panti Singh Thaimai kawi haide. Manipur government na YTV Lokonda Sports University sanana ba loksin khiba lofam singda mega food park sanana ba honarakpa amadi lengang na loksin khre hari ba lokol asi fencing toksinana ba leibak kotpagi thabak chatharakpada Sora Singh wangma lekai gi masajid ani lanai gi mahailoisang ama yauna yum kaya namduna loksinana ba honarakpa amadi Sports University gi damak yon bada yaukhide hariba lawmi singna lengang na chatharakliba thawongbu yaningdaba phongdoktuna Soragi miyamna National Highway number 3 ani Imphal More lambibu Sorada thingbugi khongjang chatharakibadu ngarang nuthil pung 3 dagi ngasi numidang waram pung 3 phawba matam kharagi oina komthokre. Ngarang pangthokiba higher secondary exam 2022 gi anisuba numit ki alternative English Manipuri thadau kuki na chingba subject ki Southeast Manipur College Komla Thabi gi exam center da taba ST Joseph Higher Secondary School Kurau Pokpi gi student amadagi note pharubagi wahodagi center asida taba student singna chauna irang hauraktuna center asigi exam thugairam laba matung Komla Thabi gi mahiru singi exam center odiba Sinanu Higher Secondary School Maring 5 Palenda chatuna makhatana exam thugai khre thaudok asi kamdongna thokibano haibagi matangda phangba paugi matung inadi ngarang asi alternative English Manipuri amasung thadau kuki subject thokpa numitni ngarang pung 10 dagi haukiba exam aduda Chandel district ki Komla Thabi da leiba Southeast Manipur College Semkoda hangba exam center asida Technopal district ki manung channa leiba Kurau Pokpi da leiba ST Joseph Higher Secondary School gi Mahiru Singh exam center taduna exam thaki aduga Technopal district ki Machi police station gi manung channa leiba Maringphai khulda leiba Sinanu Institute of Science haina khangnaba school asida hangba exam center asidana Semko gi Mahiru Singh exam thaki exam loigadaba minute 45 rom watlingei matamda ST Joseph Higher Secondary School ki masing yamlaba mahiroi singna exam thaba tokthoklaga Sinanu Institute of Science da laktuna khanghaudana sangsilaktuna nakhoi gi college ki oja singna aikhoida ningthina tawbidaba ising thaksage haiba phawbada ising pibidaba kaya chathaba aikhoibu yamna otpiba nakhoisu exam thaba yaroi haina Semko gi exam thariba mahiroi sing adugi answer paper munduna segaiba amadi desk bench thongnaw thugaiduna irang hau chathaki ST Joseph Higher Secondary School gi mahiru singna chatharaki bathawong aduda exam thaduna leramba Semko gi mahiru sing nakal ani gi marakta lansin naraktuna irang thoglakhi thawdo asigi paw phangbadagi machi police ki kangbu Chandel district police amadi Kaksing district police ki team sing mafam aduda sangsinduna kanglup ani gi marakta pamdaba thawdok thoktana bathabak sing lokhatkhi haide matung tarakpada Maring Student Union MSU gi thomi sing yauna mahiroi sing aduga punna wakhal taminaraba tungda bose kosem gi eha balongna duna nuthel pung ama tarakpa matamdagi hauduna amuk exam adu amuhana pangtho hanki haide Board of Secondary Education Manipur na class 1 dagi 10 fawbagi prescribe tauba textbook khaktama school singda tamgadabani haiduna tongan bo order kaya matam gi thoglabasu ngasi fawbde school kharna bosem gi order bu thawoidana makhoi na tamningba textbook kaya tamnare haina mahiroi lup kanglai park Students Association KSA na phongdokre mahiroi lup asigi General Secretary TH Johnson na khuyek piduna thadorok pacherolda tamsinbada kanadaba laite harabasu pikliba mahiroi singda ahenba potlum ama piri ahenba loksing oinanaba mahiroi singda ahenba lairik kaya tamhanbani haina harabasu masigi marumda chathariba aronba senja thumja gi thabak sing adudi miyamna hena khangnaribani bosemna
prescribe tauba lairiksing asi phawba syllabus cover tauba ngamdabagi awaba kaya mayok naringai chairakta bosemna prescribe taudaba lairik kaya su amuk compulsory oina thamlakpa asidi education sector asi commercial sector onthorakpani hairoidobagi maram laite स्कूल खरना मपान की लाइरिक की कंपनी खरगा मानरगा कंपनी अदुगी लाइरिक अदु स्कूल द तमहलगा कंपनी दगी कमीशन लौई हाइबसी पुमनमकना हेना खंगनरबा वाफमने असिगुम्बा फिबम असिदा बोसेमना प्रिस्क्राइब तौदबा लाइरिक सिंग तंबा यारोय हाइना फना हाइरबसु थवोइदना तमहलिबा स्कूल सिंगी मथक्ता बोसेमना एक्शन लौखटपदि ngasi फावबा थेंगनद्रे मरम अदुना एजुकेशन सेक्टर असिबु ललोन पोट ओंथोकलिबा स्कूल सिंग असिगी मथक्ता बोसेमना चपचाबा एक्शन लौखटगदबनी करिगुम्बा बोसेमना स्कूल सिंग असिगी मथक्ता लौखटफम थोकपा थबक लौखट्रबदी स्कूल सिंग असिगा बोसेमगा लौतुनरगा तौबनी हाइना महैरोय लुप असिना लौबगा लोइनना स्कूल अमदी बोसेमगी ऑफिशियल सिंगी मथक्ता चपचाबा थबक पाइखटकनी हिरम असिगी मतंगदा महैरोय लुप असिगी थौमी सिंगना अहेनबा मिजेंग संगबगा लोइनना बोसेमगी ऑर्डर ngaklamdaba स्कूल सिंग अदु लेबाक मियाम खंगना लाउथोकनबा होनगनी हाइदे असम दा खुंदारिबा मणिपुरी सिंगी महुत सिंधुना ऑल असम मणिपुरी यूथ एसोसिएशन अमियाना ऑटोनोमस काउंसिल की तालिबा डिमांड मणिपुर की मियामनसु सौगतमिननबा वारेप ngarang लौख्रे वारेप असी इंटरनेशनल पीस एंड सोशल एडवांसमेंट इफ्साना कंगलेपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन KSA गा खुसमनदुना मणिपुर प्रेस क्लबता पांगथोकीबा मणिपुर सोशियो इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिसी मीट 2022 फेज 1 असम मणिपुर पर्सपेक्टिव हाइबा हिरमदा पांगथोकीबा खननैनबगी थौरमदा लौखिबने इंडिया लेंगांगना अवांग नोंपोक स्टेट निपान यावना महैरोय सिंगना क्लास 10 फावबा हिंदी लौबा कंपल्सरी ओइना तमहनलगनी हाइना लौरकलिबा फिरेप असि अपिकपा फुरुप मसा सिंगी लोन नाट कल्चरबु मुथतननबगी चंगसिलकपा यामना मयक सेंगबा थौसिलनि हाइना फेडरेशन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंगलेपाक फेसोकना फुंगदोखरे फेसोक की जॉइंट सेक्रेटरी कांगुजम अमरजितना खुयेक पिदुना थादोरकपा चेरोल अमदा थौसिल असिगी मायोक्ता लमदमसिगी लेंगाक असिना इंडिया की थौसिल असिगी मायोक्ता लेप्तुना सिंगनाबा मथौ ताई लोइनना अवांग नोंपोकी मियाम महैरोय सिंग पुनसिनदुना थौसिल असिगी मायोक्ता पुन्ना थेंगनमिनसे हाइरि इंडिया लेंगा की वन लैंग्वेज वन रीजन वन नेशन कल्चर की थौसिल असि यामना मयक सेंगलकले मेनलैंड इंडिया की हिंदी लोन बु मपुंग ओइना पुखतुना इंडिया की मताई लम की लोन मयेक सिंबु मुथतनबा थौसिल की मखादा हिंदी लोन बु कंपल्सरी ओइहनबगी थौसिल असि चथरकपने इंडिया लेंगांगने हिंदू लाइनिंग बु पाकथोक साउथोक हंदुना येलहौमी फुरुप मसा सिंगी लाइनिंग अमसुंग नाट कल्चर बुसु मुथतलकले हिंदू लाइनिंग की लाइसोन तिनसोन की मपुंग ओइबा लोन अमा ओइरिबा संस्कृत लोन बुसु कन्ना संदोकनबा होनरी इंडिया लेंगा की कॉन्स्टिट्यूशन पीरिबा कल्चर एंड एजुकेशन राइट पु फोंगना सिंगनरी असिगुम्बा इंडिया लेंगा की थौसिलना फुरुप मसा कयादी मालेमदगी खोंगोन मुतपगी खांगेन फम यौरकलिबने इंडिया द लोन लिसिंग अमगा चाट्रुक यांखैरोम लैरिबा असिगी मनुंगदा हौजी तंखाई अमरोमदी खोंजल यांगना सिथरकले हौजी इंडिया द लोन चामगा मबुद्रागा तरुक्ति मुतपगी फिभमदा लैरि मसिगी मनुंगदा लोन मरिफुदी अवांग नोंपोक लमदमगी लोने यूनेस्को ना इंग्लिशिंग अनि मापन पीबा रिपोर्टसु इंडिया मनुंगदा अवांग नोंपोक लमसिंगदना लोन सिथरकपगी चांग असि ख्वाइदगी वांगी हाइना पल्लिबने मालेमगी ओइना अपुनबा लोन लिसिंग तरेट चामा तरामाथोइरोम लैबगी मनुंगदा हौजिक चादा निफु हेनबदी मुसिल्लकले लोन मांगथरकपगी थवंग असि अचौबा फुरुपकी लोना फुरुप मचासिंग असिबु योसिनबदगी ओइहल्लकपनी मणिपुरदसु इंग्लिशिंग अमा चमापन यांखै माथोगी सेंससता लोन 53 लैखिबदु हौजिक टीचिंगी कांगलुपकी लोन 3 टी फिबम थीना मुथरकले पाउगी मरक थना तेनबा ब्रेक अमतंग लौजरी
ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯇꯪ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯣꯙꯅꯤꯅ ꯇꯥꯡ 10 ꯑꯃꯗꯤ 15ꯗ ꯍꯧꯕ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯣꯍꯣꯔꯤꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯦꯟꯗꯔ ꯃꯔꯨꯞ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯖꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯣꯍꯣꯔꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯖꯣꯙꯅꯤ ꯁꯂꯨꯡꯐꯝ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯅꯥꯎꯔꯦꯝ ꯐꯥꯔꯃꯔ ꯀꯛꯆꯤꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯄ꯭रिꯌꯥ ꯁꯤꯡꯊꯥꯝ ENT MS ꯒꯣꯜड ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯄꯣꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 7ꯇꯒꯤꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯎꯕꯗ ENTꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯀꯣꯛ ꯆꯤꯛꯄ ꯀꯣꯛ ꯉꯥꯎꯕ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯐꯨꯟꯕ ꯃꯅꯝ ꯐꯥꯎꯗꯕ ꯁꯥꯏꯅꯁ ꯂꯩꯕ ꯅꯥ ꯉꯪꯕ ꯅꯥꯗ ꯃꯆꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯅꯥ ꯆꯤꯛꯄ ꯅꯥꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯅꯥꯎ ꯅꯥꯕ ꯇꯣꯟꯁꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯊꯥꯏꯔꯣꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯈꯅꯥꯎ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯁꯤꯊꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ENTꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯃꯍꯤꯡ ꯀꯥꯕ ꯎꯔꯤꯡ ꯊꯨꯡꯕ ꯃꯥꯏ ꯀꯥꯊꯦꯛꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯎꯔꯤꯡ ꯄꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯗꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯣꯀꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯅ ꯆꯍꯤ 13 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯅꯥꯕ ꯂꯩꯅꯥꯁꯤꯡ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤ ꯏꯟꯗꯣꯁꯀꯣꯄꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯐꯪꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯥꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ Naurem Pharma Kaksing Bazar near Azad Hon Hena Kupa Marongidama call Tobirau 8974 885395 Amungtanga Hana 8974 885395 layengzari state amadi national award fanglaba MDZia ulak usamna BP nungsang pokta gastric kaba tang sikpa sinus tonsil asthma khwang naba singli nauri sonthaba khongya saba nupi goiba laina sing layengzari ba mafam mari thokna thamjari ahanbada Kekruvila North AOC opposite Kekrupata ayupung 10 dagina numidang wairam pung 5 fauba layengzari Anishubada mayang Imphal Konsak Bazarda ayuk pung 6 tagi ayuk pung 4 fauba layengzari ahum subadana Yaripok Bamo Laikai Kabarstan Rota yumsakisa numit amadi thangza numit khudingi ayuk pung 10 dagina nungthil pung 3 fauba layengzari mari subada All Bazar Zomi Colony Sisipur da layengzari hena kupamarol khangbining basingna call tawbirau 8414 825323 amuka hana 8414 825323 Karihumba dom ana laying bada sel yamna changbaki awaba mayoknaraba amadi ana laying bagi matangda khangningba information kaya fangdabagi awaba mayoknaraba Wabiraganu India Health Card F ki matengna ana laying bada paisa sangba hanthanba amadi ana laying baga mari lainaba information kaya line fangba yare India Health Card ki membership oiba mui singda piriba kanava singdi ahanbada hospital diagnostic center dental care optical store pharmacy medical equipment store physiotherapy home nursing care ambulance service na singbada India Health Card ki membership oiba mui singna 10 to 30% ki discount fangba yai Ani subada ana laying khagnatana beauty salon hotel fast food restaurant gym and fitness lifestyle and fashion store cosmetic product na singbadasu India Health Card ki membership oibiba mui khudingna 10 to 30% ki discount fangba yai Masida sunatana health insurance medical checkup package medical tourism medical loan facility online doctor consultation na singbadasu 10 to 30% ki khudongchaba India Health Card holder singda bizari Kanabasing asi launabagidamag ngasima Google Play Store da sangbiduna India Health Card app download tawbiu amadi membership enroll tawbiu Download India Health Card app today. Please share. Sur Hospital Khangabo Khwang Naba Yangle Naba Chikpa Saru Tang Chikpa Joint Pain Singli Nauri Sonba Hariba Naba Singasi Lebiragadi Orthopedic Doctor Tanabi Hariba Doctor Asi Nomizing Kuringmaki Oina Sur Hospital Khangabo ta Kudong Chaba Fangbigani Ayuki Pung Tara Makhaidigina Nungtelgi Pung Ani Faubada Hariba Doctor Asi Sur Hospital da Fangbigani Akopa Marol Khangbining Bisinga 9362 655 350 Hariba number sida call tobiduna khangbiba yagani
थागतपा फोंदोक्सरी थोक्सो ममांग लेकाइदा लैबा थौदा मनाउ लैमा हारिबा मियोय असिगी चही कुनगा हुमदोइरोम खुद खोंग सगन अमदि ख्वांगदा मफम सलाइ खंगदना चिकपा नाबा तौरंबा अदो खांगाबोक पाथ्री खा खुंदोंदा लैबा ओजा माइबा थोक्सोम याइशा ओजा असिना लायेंग बिबदगी फरे मसिगी दमक ओजाबो हानिंगाइ लैतना थागतपा फोंदोक्सरीबा थौदाम मनाउ लैमा थोक्सोम ममांग लेकाइ खनबियु तानबियु खांगाबोक पाथ्री खा खुंदोंदा लैबा ओजा माइबा थोक्सोम याइशा कॉन्टेक्ट नंबर पिजरी 7628965816 अमुक्तंगा 7628965816 नुंगाइरबा पाउजेल नोंमदा पुंग खरदंग सिजनबियो बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड अमदी बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड लोइनना बायोमेट्रिक ब्रेसलेट हाइरिबा पोलम सिंग असि सिजनबना अखोइगी हक्सांगदगी अनाबा चहुम हेनबदगी ngaktokpada natana phali anaba kharagi maming singdi diabetes heart attack thyroid cholesterol high and low bp varicose veins piles urinary disease joint pain back pain control obesity cancer paralysis brain tumor body swelling menstrual disorder eye problem snoring skin disease anti-aging asthma tooth bleeding bone fracture hair falls deep sleep हाइरिबा मखल कयागी अनाबसिंग फहनबा ngami हाइरिबा पोलम असि अमुक्तंग सिजनबिदुना यंगबियु अदोंगी फिरेप अमना अदोंगी पुंसिदा अहोंग कया पुरकनी अकुपा मरोलगी दमक मोबाइल नंबर 9422826405 लोइनना 8806602772 सिजनबियु बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पैड अमदी बायोमैग्नेटिक वाटर एनर्जी पैड लोइनना बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट ब्रेक की मतुंगदा अमुका हना तराम नोक्सरी हौजिक मखा ताबा पाउ पिजरी ममा लेबाग नुंसीबा उटपा मखल गी लाइरिक सिंह लाइब्रेरी दा मरांग कायना थमदुना हौरकलिबा नहा सिंगदा फंगनबा मथौ ताइ हाइना UNLF की हानागी चेयरमैन RK सनायैमा एलाइस मेगेना फोंदोखरे वफम सिंगरांग थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांजिंग होदामबा मयाई लेकाई दलैबा लोयालम पब्लिक लाइब्रेरी हाइना मिंथोनबा लाइब्रेरी अमा सकनारबा अइबा सरत सलाम गी युमदा होंगनबी मतुंग इना संगाबगी थौरमदा अथोइबा मिथुंग ओइना सरुक यादुना फोंदोखिबने अखोइगी खुनाइदा मरु ओइना लोयालमदा लाइब्रेरी की अचौबा थौदांग लै इंखलकलिबा नहारोल सिंगबो अचुंबो वखल मिजेंग ताकपी तंबीननबा तुंगी अचंगबा युम्बिरेल ओइरकननबगी वखल लौसिंग फंगफम मफम अमा लाइब्रेरी दा ओइगदबने लाइब्रेरी दा मखल मखा क्यागी लाइरिक फंगली अदुबो स्कूल कॉलेज अमदी यूनिवर्सिटी की सिलेबस दा याउदबा मरैबाक मरमदम नुंसीबगी मरमदा इबा लाइरिक सिंग मरांग कायना लाइब्रेरी दा फंगनबदा लाइब्रेरी की मरुओइबा थौदांग लै हाइखी स्टेट असिगी आर्ट एंड कल्चर साउखना बहुनबदा लमदम सिगी लेरिबा तोंगान तोंगान बलमदा थबक तौरिबा आर्टिस्ट सिंगना अमना अमगी ngaklo पिनबा मथौ ताइ हाइना मणिपुर की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की कमिश्नर एम जॉयना फोंदोखरे वफम सिंगरांग इम्फाल की कोनुंग ममांगदा लेबा MSFDS दा मणिपुर स्टेट फिल्म डेवलपमेंट सोसाइटी अमदी फिल्म फोरम मणिपुर अनीना खुसमनरगा सिंदुना पांगथोकिबा 15 सुबा मम्मी नुमित थौरमदा सरुक यारादुना फोंदोखिबने वांखई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मियामना मतम कयागी ममांगदगी मायोंगनदुना लाक्लिबा इसिंगी अवाबासी अथुबा मतमदा कोहनबा ngamlagani हाइना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगी MLA अरुण कुमार थांगजमना फोंदोखरे
India apunbagi puwari ibada Manipur yauna awang nopok state singi leibak ningba thoba thobi singi oiba wari sing mapung phana yahon bagi tangai fadaba lay masita hogda batarapati hogalag liba tungi mirol na ipa ipu singi kathok bagi thongna lingjen amasung makoina leibak ki damak tawramba kaya adu kanana su ningsing biraroi haina Union Minister of State Education amasung External Affairs Dr. R.K. Ranjana phongdokre Manipur gi Angalwadi worker sing amadi helper sing amasung midday meal gi sak thomgi thabak tawriba singi pithokpham thokpa honorarium gi senpham lengak na pithoktana sotlaga laidiba si leifam thokte haina Manipur Pradesh Congress Committee gi Vice President L. Tilotama Devi na phongdokre Congress Office da pangthokpa pawgi mifam amada L. Tilotama na hai state asida thabak tawriba Angalwadi worker singi honorarium ase hana lupa lising ahum phanglambadagi lupa lising ahum chongha da hengat khre mikhal mamang da chief minister na atai state sing da tawbagumna lupa lising tarani thoidagi taramanga phawba yohongani haikibadu thabakta onthok haningi haiki hauze Angalwadi worker amasung helper sigi manungda mahi masin matik sana haireba thabak phangjadriba miyoi kaya yauribani asigumlaba waraba miyoi kyagi tha taragi senpham pithoktana thamba asi laibak thibani yam khidraba senpham sing adu lengak na kari gi damak phajinduna thambano haina mahakna makha takhi Angalwadi worker amasung helper sing asi makhoida sinari ba thabak sing adugi mathakta tongan ba thabak kaya dasu sizinari bani loinana handak tasu election gi matamda ayuktagi numidang phawba mikhal gi thabakta sizinari bani maram asina pithoktana lairiba senpham adu pithokpiu haikhi Housing Mapan Yoba Pau Kharadang Pichari West Bengal gi Birbhum district ta thokiba miyoi kya pulap oina hatkiba thaudoki maruiba maram singi manungda ama oina district asida lon yadaba mawongda chathariba sand mining gi thabak kamari leinaba muknabagi angle asida Central Bureau of Investigation CBI na thijinba haukhre Hindi lonbu Communicative medium oihangani haiba Union Minister Amit Shah gi wafam gamari leinana Tamil Nadu da violence thoglakpa yai haiba intelligence pau ama phangbadagi state asigi police sing mikupna hom singna laikre Mumbai da leiba asigi ahanba coronavirus variant XE report tawkiba matungda Gurugram district health department na private amasung government health facilities singna anoba barrel ki casing monitor tawnana bagi direction sing issue tawkhre Uttar Pradesh ki chief minister gi office ki official Twitter handle hack tawbada jenaba miyoi singi mayokta convection lawkhalagani haina thangjinumita state government na lawthokre hairi Canada gi Toronto da nomaina kaptuna hatkiba masagi chahi kunga mathoi suraba Indian mahiroi Kartik Basudev gi imungna mihat adu pangthokiba matung pungni funipan kanaraba phawbada government ki maikedagi mateng amata panglakpa leite haina phongdokre US Housekeeper Nancy Pelosi COVID-19 positive oibadagi mahaki Taiwan khongchat thintaraba yai haiba pau tabadagi China state media na harauba phongdokna khre hairi US Deputy National Security Advisor Dalit Singh na handakta New Delhi da khongchat ama chatlingai manungda India da warning tawki haiba wafam White House na yakhidre amasung mahaki interaction sing adu constructive oiba mawongda wari sanabani haina phongdokre Prime Minister Imran Khan ki mayokta pukhatkiba no trust vote reject tawkiba National Assembly gi Deputy Speaker Tasim Suregi ruling sanahan khidaba Pakistan Supreme Court ki order ki mayokta lengak pariba Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI na thangjinumita review petition ama file tawkhre
कोर्टना पिटिशन अदु हियरिंग तौरगनी हाइना लेपदी लेट्री हाइरी यूक्रेन की कैपिटल कीव की नोंगसुपलोमदा किलोमीटर 50 रोम लापना लेबा मकारिफ टाउन की अचौबा मोंगफम अमदा यामद्रबदा असीबा हक्सांग चामगा 32 लेरमले हाइना ऑफिशियल अमना फोंदोरकले UN की स्पेशल एनवॉय हंस ग्रनबागना येमेन की लान सोकनरिबा पार्टी सिंगदा यानखिबा सीजफायर ngaknanaba taksinkhre हौखिबा मार्च 22 अमसुंग अप्रैल 8 की मरक्ता मालियन आर्म फोर्सेस FAMA ना चथखिबा तोंगान-तोंगानबा ऑपरेशन सिंगदा टेररिस्ट 22 सीखरे हाइना डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ऑफ द आर्म फोर्सेस DIRPA ना फोंदोरकले हौखिबा थादा पोलैंड रशियन डिप्लोमेट 45 तानथोखिबगी पाउखुम ओइना रशियानासु पोलैंडगी मानबा मसिंगी डिप्लोमेट सिंग तानथोकनबा वारेप लौरे हाइना रशियन फॉरेन मिनिस्ट्रीना लाउथोखरे सानबगी पाउदा मणिपुरदा अफबा सानरोय कया हौरकली कया अमसु हौख्रे मालेमगी थाक्ता ममिंग लेरबा अफावबा सानरोय कया लमदम असिदा लेरी मसिमंगना मरम ओइरगा पिकलबसु पिकना मणिपुरबु लेबा असिगी पावर हाउस ऑफ स्पोर्ट्स हाइरगा मियामना खंगनरिबने लमदम असिगी लेहाउ असि साना खोनबगा यामना चुसिनबा मफम ओइरी मणिपुरदा हौरकलिबा नुपा मचा अमसु नुपी मचा सिंग महौसाना साना खोनबदा थवाई यावे अदुबु मपुंग फाना लमजिंग बिननबा लेतबना अमदि मतेंग पांगनबा लेतबना मरम ओइरगा सानबा पामना सानबा फंगदना तोखिबसु कयाने असिगुंबा कया असिना मरम ओइरगा हेक सानबा हौगलुरबा सानरोय खरदी मखाताना सानबा ngamlaroidra खंदुना मसा मतोमता सानबा तोखिबसु याउरी अमरोमदा लमदम असिदा लेरिबा मैतै पांगलगी मरक्ता नुपीसिंगना सानबगी लमदा खोंग थांजिलकपासी खरा तांगना थोई अदुबु खरा मखैदी सानबगी लमदा लेदुना लमदम असिगी मिंचत पुरखरे हारिबा खरा अदुगी मरक्ता अमा ओइरिबी इंटरनेशनल की थाक्ता सानदुना लेबा असिगी मिंचत पुरखपा ngamkhrabi सयिद रुखसानाना फोंदोखिबदा लमदम असिदा लेरिबा लेंगाक असिना हानदगी खरगा हेना साना खोनबगी लमदा मरु ओइना किक बॉक्सिंग मसाना से मपुंग फाना सौखत हनना बहोनबदा अहेनबा मिट्यांग संगबा मथौ तारे अमदी सानरोय सिंगनसु माय पाकपगी पांदम अदु मांगदा थमलगा हनबा लेतना होना हनिंगी हाइना फोगदोरकले थाईलैंड की फुकेट सथरीबा थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग चैंपियनशिप की ngarang सानखिबा तोंगान कैटेगरी की फाइनल बाउटता इंडिया की बॉक्सर अहुम गोविंद साहानी अनंत प्रहत सोबदे अमदी सुमितना मखोइगी लंबाबु माइथिबा पिदुना गोल्ड मेडल अममम फंगबा ngamkhre Youth Affairs and Sports Manipur na sinduna pangthokadoriba North East Regional Sports Week da saruk yanana state team semnana ba sanaroi 35 bu trial kam coaching saruk yanana ba All Manipur Football Association na thadorokpa cherol amana khangalakle India ki top shutler PV Sindhu amadi Kidambi Srikanth anina chathariba Korea Open Super 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की ngarang सानखिबा women's amadi men's singles semi final match singda माइथिख्रे FIH Pro League की ngarang सानखिबा निसुबा मैच दा इंडिया की नुपी हॉकी टीम न ओलंपिक चैंपियन नेदरलैंड्स की मखुता पेनाल्टी शूट आउट ता माइथि बनंख्रे प्रभावती फिटनेस सेंटर की निपान सुबह मपोक कुमोन थौरम गमरी लेनन तरे सुबह मिस्टर इम्फाल ईस्ट चैंपियनशिप सही असिगी मेगी तांग कुनग तरुक पांगथोकलगनी हाइना मणिपुर एमेचर बॉडी बिल्डर्स एसोसिएशन थादोरक चेरोल अमना खंगलकले
Stun Lions Club Nongada amadi Stun Unique Club Kameng anina khusamnaduna chinba anisuba Iputhau Purei Romba Kapki Mesing COVID-19 pandemic na maram oiraga sanadana lakibadu makha tana tha sigi tarik taradagi hogduna sanaragani haina tournament committee Iputhau Purei Romba Kapna press thadorok pacherol amana khangalakle. Ngarang sanaki ba I League 2021-2022 gi match ta Manipur gi Trau FC na Sudev Delhi FC ga goal chanadana draw chatkre aduga Kailani Stadium da sanaki ba top league asigi match amadana Manipur gi Neroka FC Aijol FC gi makuta suino anida maithi banangkre amasung DY Patil Sports Academy da sanaki ba IPL gi match da Sunrisers Hyderabad na Chennai Super Kings pu wicket ni panda maithi ba pinana ba honabada Abhishek Sharma amasung Rahul Tripathi na Star Singh oikre loisilakpada maroiba pau mohana Manipur bu masak takliba Khuman Lampa Sports Complex ayuk nungthil dana sanaroi singgi numidang dana drug sab singgi mapham oire Singgi district singdagi sofa spalok thokna na bahonagani haina chief minister na haikre Rural Engineering Department ki hanagi chief engineer amasung additional chief engineer high court talak na bakhangan kre haire Yai TV lokon gi wathok ta chatharaki baban pung kharagi oina komthokre Mahairoi singna DMU gi thabak thoram khudingmak boycott tawkhre haire Pot ki mamal taw yade haiduna dukan mapu thangna yalambadagi sokle Hindi namduna tamhanbagi matangda yaningdaba phongdoknarakli state lenga ki firep lauthokadabani haina Political analyst Lehauk Thabam Sarachandra Saramana Phungdokre Amaromda Apunbagi Saktamda Kaihangani Hainasu Manipur University gi Manipuri Department Assistant Professor Odiba Naurem Sanatombana Phungdorakle Amaromda Democracy da Chanadaba Thawongni Haina Social Scientist Dr. Dhanabir Laisramna Su Phungdokre Imphal East District Irilbung Police Station akonba kongba khetri lekai da imung amagi machin manaw ahum punna leiba yum ama maina tumna chakre sel amadi likon yaungna lupa lakya gi potchai amanga ta thokle haire amasung Manipur State Film Award lanthokre Pijariba pausing asiga loinana hosiki oinadi nukti gi phongliba pause singdagi lokthok saba maru oiba pausing Miyam da pijaba loisinjari tabiriba singbo amuka hana pusparani laisomna khurumjari